恭喜新年，提車家，新年快樂！tổ nhé bắt ăn chọn lại cái dù các ăn phân thì con tổ nhé Alleluia cảm謝主因為主嘅恩典阿們
自家見當照，自家準備自家學無嘅心，準備自家讀經嘅心，自家一條心來到主嘅面前，阿門。莫上烏卡嘅生勢，見下嘅時間，自家上帝嘅時間，阿門。來自家雙手企起來，感謝你主耶穌。感謝一個恩典，感謝一個恩愛，喺多撒見當照，又車車嚟到呢啲，又家鄉提示咪，又嚟感恩，又嚟喜樂，又嚟敬拜，又嚟擁有主，點會主嘅愛安提幫喺多撒，所以見當照嗱，喺多撒係準備喺多和嘅心，喺多撒準備喺多和嘅思想，喺多嚟感恩，喺多嚟讚美，喺多撒相信，而是喺多撒傾笑，而是喺多撒讚美，而是喺多撒敬拜，上帝嘅善者要降下嚟，上帝嘅提防滿要發生，感謝你主耶穌，自家準備好，自家車車嚟講，阿門，破小主耶穌。哈利路亞，弟兄姊妹，上帝恩愛自家都撒，阿門。自家跳，破小們自家耶穌上帝，哈利路亞。自家嚟車車來，自家嚟敬拜，嚟讚美自家嘅上帝，上帝也先世界先。再來講，上帝按下，講弟兄姊妹聽，上帝按下你，上帝按下全世界你，愛就一條心，也愛就信心，上帝祝福全世界你，大家一起來。講個別人睇下，上帝按下宇宙，上帝按下全世界你，愛就一條心，也愛就信心，上帝祝福全世界你，切家客家人，細細小家來，切家客家人。愛就一條心，切家家人愛笑面與切家家人，切家家人愛的心存不盡，上帝也下切家家人，切家家人，切家家人。條線，切家家人愛笑面的，切家家人愛的心存不盡，上帝也下切家家人，上帝按下來，上帝按下來，講弟兄姊妹聽，上帝按下你，阿門。上帝按下全世界你，愛就一條心，也愛就信心，上帝祝福全世界你，切家家人，切家家人。上帝公平的上帝，阿門。而且全家全世界人，阿門。佢也係自家最好嘅朋友，阿門。講弟兄姊妹聽，耶穌上帝也最好嘅朋友。係就天生嘅朋友，安全是，而家是用係愛安實在你。
trời đi ngày ngày chỉ to những苦難ngày ngày chỉ to tan xa đi khi mỗi苦cả ngày do phán chịu lời phật thù cái hè mày sáng nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý ai chịu chết ra cái phép yêu an toàn gì thì đã xin nhau em nay tan xa trời đi ngày ngày chỉ to những苦nạn ngày ngày chỉ to tan xa đi khi mỗi苦cả ngày cho phán chịu lời thân thù ngài chịu nhìn ra cái phép yêu ngài chịu nhìn ra cái phép yêu an toàn gì chúng ta記得耶穌上帝嘅主學嘅phép yêu迎接了開始緊張晒ngày ngày chỉ chỉ được苦nạn ngày ngày chỉ to những苦nạn ngày ngày chỉ to tan xa đi vì mỗi苦cả ngày do phán chịu lời phật thù các sẽ đến dịp khai lại nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý các bạn xem một xíu nhang nhang hè cha su amen nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý on vui ngã cái sinh lý nhang nhang hè cha su nhang nhang hè cha su cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý cha su cái nhang đi cha su cái nhang đi on vui ngã cái sinh lý感謝你，耶穌上帝，謝謝感謝你，又係我對我哋嘅聖靈，感謝你上帝，弟兄姊妹，我將大家開始慢慢操作起，感謝你，耶穌上帝，要齊了搞他充齊，要嚟堅定我，要嚟祝福我多少弟兄姊妹嚟到你，感謝你上帝，我撒弟兄姊妹一條心嚟敬拜你上帝，哈利路亞，我撒要知道一計來吹你上帝。耶穌上帝係我嘅救主，我就知道你能力，你係我嘅
啊，他相信你。爱相信你，耶稣，心家的天门发现，主耶稣爱相信你，爱相信你，爱相信你，上帝。就现在我送给他。爱相信你，耶稣，心家的天门发现，主耶稣爱相信你，爱相信你，爱相信你，上帝。爱相信你，耶稣，心家的天门发现，主耶稣爱相信你，主耶稣爱相信你。主耶稣爱相信你，爱到啥相信你上帝，爱到啥相信你，爱到啥就将爱看你，爱到啥爱他将该夸你，爱到啥爱他就该上帝，感谢你上帝，爱到啥来敬拜你，爱到啥来赞美你，感谢你。Hallelujah. Ora la 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 bara ya la bu. Hallelujah. Hallelujah. Ngài theo siêu thiên nhi. Ngài theo dịch theo tìm lấy siêu thiên nhi. Siêu thiên giá su sông thiên. Hallelujah. 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 Giá su sông thiên. Ngài theo hồn mô cái sim. Ngài theo anh si giao nhi. Ngài theo yu hồn mô cái sim. Hallelujah. Hina madaya labu. Hina madaya labu. Hina na 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 ya labu. Hina na ya la la ya la 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 basi. Cảm ơn ni Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Giêsu song ti. Hallelujah. Cảm ơn nhà cái ân điển. Cảm ơn nhà cái trung thành. Cảm ơn nhà cái ơi. Hallelujah. La ba da ya la ba da ya la bu. Hallelujah.จิตเชื่อได้กำแอนจิตเชื่อได้ลุงเจ้าตัวให้主耶穌基督愛，感謝你主耶穌愛到他相信，聖靈要在你隔硬到同在，聖靈要在你嘅慈悲裏邊，要準備最好嘅恩典俾我到人，俾一個字家己當我到隆重一個會照，錯點點，所以個滿土ทาง一個法，你俾一個法，能帶我到得善，一個法，但係個仆人教乜隆重一個善土。cầu mặt nhà phụ nhân sẵn nhà cái phá cầu mặt ngày phụ nhân tiếp trận nhà cái hát ca phá cảm chia nhà cái ân điển thời giá số cái tụ cái miệng ngày tao cảm ơn ngày tao tổ cầu thì cả thế sẽ lại cả Amen. Amen Amen. Hallelujah Hallelujah giá số chiến đến mà yêu cho chị chị cả nhà phải theo tin chữ con nhí chú lấy giá số chúc phụ nhí nà cho chọn hề thì cái này thọ xíu tiếp ra cái liếm mộ si xong lại cổng thọ liếm mộ si ba sang lấy tôi liếm sau lượng ra thay đâu chẳng liếm mộ si xong này thọ xíu vẫn liếm mộ si xong này
Lim Sầu Long ni pan này. Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Song tiga pin on kong ha pen sit ka. Kembali kita di dalam sukacita karena hari ini menjadi hari yang luar biasa di mana Tuhan hadir di tempat ini. Nah, kita要分喜快樂，見當朝上帝要到你哋。 Kita semua harus memiliki kerinduan untuk datang ke gereja Tuhan. 隆重切家愛入愛心愛嚟到你善堂裏。 Karena ini waktunya Bapak dan Ibu semua harus bisa mengalami Tuhan lebih lagi. 因為到你下出嚟嘅時間，每日切家兄弟姊妹要得到上帝嘅恩典嚟。 Saya mendapat undangan untuk bicara di tempat ini. Saya dengar bulan ini temanya Kristus, Ngay pusat đất iman chẳng kita. tỏ lệ cộng thọ kinh nhật nhất chuệ cộng tỏ ký túc tu hệ trị các cái trung điểm cái trung sim. Terpujilah Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatu mungkin bagi kita yang percaya. Luôn giàu giá su ký túc dịch xét luôn chúng tu hệ kia cái. Karena Yesus telah menang atas kematian dan maut.因vì đó giá su ký túc已經打仗對於cái死亡嘅方面。 Yesus telah menang atas segala kesulitan. giá su ký túc已經爭掉luôn chúng dịch xét各種嘅危難。 Yesus telah menang atas segala penyakit. giá su爭掉對於cái病痛嘅方面。 Jadi kalau ada di antara saudara yang sakit malam ini, Jadi yêu còn nên mới yêu đối với lý兄弟姊妹yêu bất平痛ấy. dan diagnosa dokter berkata ini sulit disembuhkan, Nah, còn nên醫生咪講呢個平安能得到醫好， jangan takut, 唔好驚， percaya saja. 相信就好。 Karena bagi Tuhan Yesus, 因為到對於耶穌， segala sesuatu 隆重一天， mungkin terjadi 一天要可能 dan 發生， percaya saja. 相信就好。 Karena Dia telah membuat 因為到幾年咗， kemenangan terjadi 呢得勝就好發生， melalui penebusan darahnya di kayu salib. 所以佢嘅屬節嘅所以嘅 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. 托小本耶穌。 Tuhan Yesus berkata 主耶穌講， bahwa manusia hidup, 人生在世間裏。 yaitu yang dimaksud adalah orang-orang benar, 就係講到是跟義人， mereka harus hidup dengan iman. 就係生在在信心裡面。 Jadi hal yang utama Jadi第一嘅方面， kita harus percaya, 大家一定都係相信， percaya 相信， dan tetap percaya. 本相信。 Nanti kalau dia datang, 日係家係講佢嚟講， satu hari dia akan datang. 要日佢嚟， Yesus yang menciptakan langit dan bumi 耶穌所天所地嘅， akan datang menjemput anak-anaknya, yaitu kita semua. 佢嚟接嘅嘅字就係隆重節家到啥， Di awan-awan yang permai. 係嘅準等嘅。 Kalau orang dunia berkata nanti mau kiamat, 人家社會人就講家下世界乜嘢， sebelum segala sesuatu itu terjadi, 隆重猛要發生之時， dia tidak mau anak-anaknya menderita. 佢唔係嘅嘅字受到痛 Dia 苦。 akan datang menjemput saudara dan saya. 佢嚟接兄弟姊妹， Tapi dia menjemput 但係佢接喺 bukan hanya yang suka ke gereja. Bukan hanya yang ke gereja. 咩單上嚟善堂嘅， Tapi juga yang hatinya percaya dengan sungguh. 但係隆重熱切嘅心戰戰 Dialah yang 戰 akan bersama-sama dengan Tuhan. 所以嘅準等嘅耶穌 Baik di bumi maupun di sorga. 喺天堂也係在地， Apabila kita mau percaya. 係講 Apabila kita mau percaya. 係講切家嘅相信， Dan sungguh hati kita mau percaya. 係講真正切家嘅心愛信， Dengan segenap hati 一 percaya. 條心相信， Maka dia akan memulihkan hidup kita. 佢就恢復切家嘅身， Dia akan menyembuhkan kita. 佢支持切家， Dia akan mengangkat beban-beban kita. 切家各樣嘅重擔開導嘅切家帶走。 Dan dia akan membangkitkan iman yang lebih lagi. 佢本切家 Di dalam jiwa 強 kita 嘅信心，在切家嘅生命中， Sehingga kita akan berjalan 使到切家能讓 menjadi orang-orang yang penuh kemenangan, 得勝嘅人， penuh gairah, 多獻賜嘅人 semangat, 要獻賜， sukacita. 要喜樂， Sehingga 為了 setiap orang di sekitar kita 每隻勸切家嘅 melihat 看到 bahwa
kita ini berbeda. 切家就係要入分 Karena 撇， ada iman. 因為到要善心， Wow, Amin. luar biasa. 撇撇聽。 Sore hari ini kita mau belajar 見當朝食嘅嚇， dari kitab Markus pasal 5 就係馬可福音第5 ayat 21 21節 sampai 43. 到43節， Ya, kita mulai bacakan. 切家開小圖。 Ya, langsung aja. Ini pun baca yang Indonesia. Oh gitu ya. Saya baca bahasa Titik Indonesia. komanya saya terjemahkan. Oke, ya. Dari Markus pasal 5 Marko ayat 21. thì 21節， Ini tentang Yesus membangkitkan anak Yairus 一出嚟講我耶穌病熱疾， dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 支持熱疾唔應匹血嘅， Ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, 然後耶穌過了嘅殺用山， orang banyak berbondong-bondong lalu datang lalu mengerumuni dia. 按當然提權嚟每人嘅， Sedang ia berada di tepi danau, 佢要出嘅苦選嘅， datanglah seorang kepala rumah ibadat 熱疾呢一個大利 yang bernama Yairus. 就係按照 Jairus。 Yairus itu seperti pendeta lah kurang. Jairus 就係睇咗資料嘅牧師樣， Ahli Taurat. 就係呢個法律嚟講個法律嚟。 Ketika ia melihat Yesus, 當佢看耶穌嘅下， tersungkurlah ia di depan kakinya 佢攜出耶穌嘅腳係， dan memohon dengan sangat kepadanya, 佢要求กับ耶穌一條心。 anakku perempuan sedang sakit, 我嘅妹子已經快睇， hampir mati. 爭熱的時候， Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, 你我嘅兩日嘅安少嘅， supaya ia selamat dan tetap hidup. 為了佢後生， Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. 然後嘅耶穌嘅腳下去， Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia 按當然提權睇人嘅， dan berdesak-desakan di dekatnya. 漸人橋人。 Nah, saya stop dulu di Yairus ini. Ngày tiêm hà Saya lấy mau sẽ jelas. Jairus đi. Tuhan Yesus itu bersama murid-muridnya. Giêsu cả kia cây họ sang Dia berjalan, orang-orang berdesak-desakan. Ki- Jadi banyak yang mengikuti dia. cái hàng an toàn nhìn chăm lên phải mà phong hế thành kia ấy. Artinya, kalau Tuhan itu jalan, pergi di jalan itu dikawal dengan murid-muridnya, Yesus- berarti ada satu tempat yang dia mau tuju. Ý思嚟講，cái hàng này講an toàn kia cây họ sang thành nên cái講biểu示là còn giúp chặt bụi cái hi ấy. Dia punya agenda. Cái giúp cái ấy cho cái. Mungkin dia mau ke kanan, Còn nên cái hi trên siêu xa. tapi ada kepala rumah ibadat datang.但係giúp chặt leo mụ si yang lời đầu kia cái. Yairus tersungkur. Cái quỷ hai. Waktu itu yang namanya Yairus sebagai kepala rumah ibadat itu sangat dihormati di masyarakat. Tông cái si dia Jairus còn ngồi dia cái tà lý dia cái bị phong tà lý xin thông này dia cái sa phổi nhân ship phân kinh trùng ghế. Dikatakan bahwa anaknya sudah hampir mati, anak gadisnya. Dia cuma講到kia cái妹子爭熱的時刻， Pastinya dia mendengar berita tentang Yesus. 熱天佢要聽到耶穌嘅名， Bahwa Yesus punya kuasa dan penuh kasih. 聽到耶穌前年要提年嘅要入愛嘅， Mungkin saja dia didesak oleh istrinya. 可能kia cái phụ thần nhân hàm cái mama hàm cái hi đâu kêu cái. Di rumah itu sudah tidak melihat pengharapan karena anaknya itu hampir mati. Kalau sekarang itu di ruang ICU kurang Saya lebih. buka tu cái chiều ban chân cái anh chiều mua pan mong đâu, hay lý hà lại còn chơi cái ai siêu phòng cái đi đeo. Tapi istrinya mungkin berkata begini kepada Yairus. Còn nên cái老婆cái老公Jairus anh nhong講， Masih ada satu harapan. hắn yêu dịch cái pan mong. Ada satu yang mungkin bisa nolong anak kita. Yêu dịch cái con nên cái tao bang thiệt cái anh. Cepat cari dia. Cepat cari dia. Mamang tìm cái, Cari Yesus. tìm Giêsu. Dan aku mendengar Dan cái thằng đó, dia lagi di sana. cái chơi ổn, Cepat pergi mang hi, demi anak kita. vì đâu thì cái chuyện Kurang lebih seperti itu kalau difilmkan. Thầy dỗ si chiếu hình nhau nhân hay còn dỗ tổ hình nhau nhân. Ya. Lalu bagaimana supaya Tuhan Yesus merespon? Sedang dia itu punya acara, sedang berjalan. Ya, saya aja kalau jalan sama Korudi keluar, ayo kita pergi keluar. Itu pasti ada tujuannya. Apakah restoran Chinese food akan makan pisang goreng, bubur babi, ya kan? Itu ada tujuannya. Thế khi ta tỏ an toàn những chém lên hi, còn nên phô bản dùng máy, thế khi ta tỏ ca ăn chóng à.
Tetapi itu udah agendanya mungkin makan Chinese food. Bisa saja. 但係可能未識呢嘅應該粉菜粉就咪粉 Ya, tambah coipan lah. 加菜粉。 Ya, tapi Yairus datang tersungkur. 但係呢嘅 Jairus 來佢下去 Sikap dia ini yang membuat Tuhan itu memutar agendanya. 佢嘅樣樣嘅嘢就變上帝要看嘅。 Sikap kerendahan hati ini yang membuat Tuhan tersentuh hatinya. 佢看嘅樣嘅樣佢係本耶穌心肝獨立潮要就同天嘅。 Dia berkata sambil tersungkur, dia memohon kepada Tuhan. 佢講日頭佢係要求主耶穌 Guru, Tuhan, tolonglah. 先生上帝 Anakku hampir mati. 啱嘅字 anak Letakkan tanganmu atasnya supaya dia sembuh. 按少世界嘅tanah嘅沒有佢效可。 Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. 設家嘅上帝就係七分要就愛嘅上帝。 Dia tahu rasanya menderita. 佢啲人不然係咪痛苦？ Dia tidak tega. Mungkin dia bisik murid-muridnya, makannya nanti dulu. 可能佢咪講猛愛釋家อย่างไร， Kita melayani dulu. 釋家嚟大量嘅 Tuhan bilang, mari ke rumahmu. 上帝講嚟去一步， Hatinya penuh sukacita. 佢嘅心中度呢要喜樂， Dia berharap anaknya pasti sembuh. 佢希望佢嘅anak熱天可， Dan dia berkata, ayo cepat sedikit Tuhan. 佢講哎慢慢變慢啲， Karena dia hampir mati. 因為佢爭啲時啊， Tanganmu harus ditaruh di kepala 呢 dia. 個小按少嘅吞啊呢， Namun apa yang terjadi? Nah, kita baca selanjutnya. 但係咪發生？ Iya 啊， kan? 時間你都你啊， Ya, kita lihat. 哦，你錯啦， Yang terjadi adalah ayat 25. 25節。 Ketika ini sudah berjalan bergerak mau ke rumahnya, 當佢熱行去嘅步， adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 嗱，今日就出咗責正因10年人匹了血10年人， Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, 佢也只有10分嘅之類之講準， sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. 是到佢嘅啱到佢嘅財產只係Namun sama sekali tidak ada faedahnya. 但係冇辦法用處， Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. 但係前意就前向， Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. 佢一聽到耶穌嘅消息， Maka di tengah orang banyak itu, 所以佢當然動案嘅 ia mendekati Yesus 佢勸耶穌 dari belakang 入背後嘅， dan menjamah jubahnya. 你瞄佢嘅跑， Sebab katanya, 因為到佢講， asal ku jamah saja jubahnya, 生嘅瞄到佢跑， aku akan sembuh. 危害。 Seketika itu juga dia jamah jubahnya. 當計熱下佢就咩嘅頭， Berhenti pendarahannya. 佢嘅血 Dan ia merasa 佢黐咗， bahwa badannya sudah sembuh 佢 dari 嘅身體 penyakitnya. 好了。 Pada ketika itu juga Yesus mengetahui 當計熱下耶 bahwa 穌 ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. 要計能力嘅，要係提能嘅力量嘅心中嚟啲出， Lalu ia berpaling ke belakang 然後佢望人背後， dan bertanya, 佢問 siapa yang menjamah jubahku? 係三樣嘅跑， Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. 佢嘅學生講：你看人當然佔係你們嚟三冇嘢跑， Tapi ada tenaga yang keluar. Ada 但係 kuat. 要嘅力量一無先嚟出， Lalu ia memandang sekelilingnya, dia lihat. 然後佢一看就真正佢看。 Maka dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada perempuan tersungkur di depan Yesus. 係咪發生啊？當日係要集咪自己佢 Iya. 係。 Perempuan ini begitu dilihat, siapa? Semuanya diam. Dia kayak Tiba-tiba seorang perempuan tersungkur. Dengan tulus dia memberitahukan kisahnya dia. Bahwa dia 12 tahun pendarahan. Dan aku berpikir, aku harus mendesak maju. Sebab engkau dikelilingi orang banyak. Aku tidak mungkin bisa ngomong. Aku berpikir asal saja aku menyentuh sedikit dari jubahmu, maka aku akan sembuh. Aku yakin aku akan sembuh. Beri tepuk tangan. Mungkin murid-muridnya merasa terganggu. Mungkin murid-muridnya merasa terganggu. Karena ini sedang dalam
sebuah perjalanan menuju ke rumah Yairus. Jin bởi đó lia cái khi ơi sama kêu con ơi thì đã giải rồi sẽ bố. Tapi Tuhan Yesus tidak merasa terganggu. Tan hay Yesus mau chỉ đó yêu cầu sau đó. Ketika siapa saja datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tông mày nhìn yêu chính trên đi theo sim lấy gì cầu Yesus, memohon pertolongan Tuhan, lấy khiếu song ti cái bông chỉ, Tuhan selalu bersedia menolong. song ti ta yết thiên, ơi bông chỉ thì cả. Dan Tuhan berkata, Song ti講， imanmu telah menyelamatkan engkau. nhà cái xin sim gì thì nhỉ, Pergilah dengan selamat. hi yêu nhỉ họ leo, Sembuhlah dari penyakitmu. chú nhỉ họ leo chú nhà cái phèn. Sementara Yairus hatinya begini, cepat, cepat Tuhan. Aduh, ada-ada saja ini perempuan mengganggu. Chúng thiểm nhà cái gia đức xong, mang đến ai rồi bị chiêu nhìn cầu thầu. Perjalanannya terganggu Kia cái lũ thú tin cầu karena thầu. anaknya sudah hampir mati. Cái anak itu căng thế xí. Napas sudah. Cái hidup. You tahu aku siapa? Baru saja Yesus selesai berbicara, Yesus baru cangkong hả? datanglah orang dari keluarga Yairus. Kia cái Jairus sẽ bukan nhìn lấy. Orang dari rumahnya datang kepada Yairus menyusul. Kia bukan nhìn lấy từ Jairus ấy. Dia beritahu, Cái còn đi. anakmu sudah mati. Nhà cái anak xì hết đều. Apa perlunya kamu menyusahkan guru? Hắn ơi bị nan sư phụ xin sang. Rasa kesedihan, Chỉ đó anh kêu air mata bercucuran, một chép liền ha. kekecewaan, Phải sim. kejengkelan, Chỉ đó anh phải sim. kemarahan. Chú át hiểu đi tụ. Karena gara-gara perempuan ini, Saya lihat mày chỉ nhìn mệt rồi. langkah kaki Tuhan terlambat. Yesus cái chỗ phụ thật. Terlambat tiba di rumah dia. Thật mạnh hidup kia bu. Dan anaknya mati. Kia cái anak sihat. Berita dari rumah, anakmu sudah mati. Bukan lời cái siêu xích. Kia cái anak sihat. Dia tidak bisa ngomong apapun juga. Cái ý hiểu con mày. Apapun masalah saudara. Hei mày muốn thi Ketika đời. saudara putus asa. Ketika saudara putus asa. Tông nhi phải sim. Sudah lelah. Hot đeo. Tidak ada harapan. Mô pan mong. Tidak ada yang bisa menolong. Mô nhìn hiểu kiêu nhi. Tapi kalau saudara setia. Tan hei còn Setia hiếu thì ke mày trung gereja. sim. Trung sim lấy. Setia berdoa. Lấy trung sim tỏ cầu. Setia berjalan bersama Tuhan. Trung sim gak song ti. Maka Tuhan yang akan menjawab. Song ti tập trình nhi. Di tengah-tengah masalah. Chơi nhi. Như muốn thi chi gì. Dia juga berkata kepada Yairus. Kia cả Jairus còn. Jangan takut. Một khen. Percaya saja. Xiong xin chú họ. Mari kita tetap ke rumahmu. Lấy sĩ ca pun pun hinya bu. Karena buat Tuhan Yesus Dìm bùi tỏ tùy Yesus. tidak ada yang pernah terlambat. Mô yêu thật mà. Beri tepuk tangan. Thọ xỉu. Yairus tidak bisa menjawab apa-apa. Jairus nhiều còn mày. Ketika saudara sedih, saudara takut, saudara udah gak bisa melakukan apa-apa. Tông hiông thì chỉ mày kiệu. Hiông thì chỉ mày chỉ đồng hiểu mệt mày léo. Mungkin seperti Yairus. Còn nên mày chiều nè Jairus yang. Ingat, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Song ti tu họ cái mũ Dia itu setia. Ki trung sim. Waktu awal pasti Yairus yang memimpin ke rumahnya. Khơi chỉ theo thời cái hạp dịch thiện ya cái Jairus yang tay cái higa bộ khác. Tapi setelah dia dengar anaknya mati, Tan hay thằng nhiều kia cái anak gì hết đấy con. Yesus yang memimpin Yairus. ke rumahnya. Yesus chẳng tay theo hàng. Mari kita tetap ke rumahmu. Lấy sĩ ca pun pun hinya bu. Gandeng. Ayo. Ayo. Tiba di rumah, semua sudah menangis. Kha lung chúng kiều. Orang-orang family, teman-teman semua menangis. Lung chúng xin chết pen diêu kiều. Karena anak itu sudah mati. Dìm bùi cái anak gì hết đâu. Tapi Tuhan Yesus bilang, Tan hay Yesus còn. kenapa engkau menangis? Tầm mày như kiều. Anak itu sudah mati, mereka bilang. Kita còn nè cái anak gì hết đâu. Tapi Yesus berkata, dia tidak mati, tetapi tertidur. Tan hay Yesus còn kim mày sẽ cái sợi mũ. Mereka semua tertawa, Lung chúng thải xiao. mentertawakan Tuhan. Xiao. Tetapi setiap perkataan Tuhan Tan hay mấy cây khẩu phá chút mengandung Yesus. kuasa dan kehidupan. Yêu chạy thải nên cả sang. Dia ajak dia masuk bersama orang tuanya, anak itu. Kia cái anak cái apa tao hả lạ.
dan beberapa muridnya. kia cái họ sang Dan dia berkata kepada anak gadis ini, cái còn lihat mới chi ti bangkitlah, sembuhlah. phụ phát hăng lấy họ leo Dia katakan tali takum, bangun dan bangkitlah. cái còn tali takum hăng lấy Dan sekali dia berkata bangun, maka dia bangun. cái dịch linh còn hăng chiêu hăng Untuk membuktikan dia hidup, kasih makan, dikasih makan. pun gì cái chính trị cái sang pun Dia cái sit punya, dia telan. Nah, itu hidup. pun cái sit hiểu thun là cáiช่วยdịch chính trị cái hắn sang Beri tepuk tangan buat Tuhan. họ siêu pun giả tu Jadi sore hari ini, kinh tông chiều semua mendapatkan kekuatan yang baru. luôn chúng tiếp đó xin cái lít điệu Saudara yang datang luôn chúng chỉ dengan mày segala nói beban-beban saudara, yêu trung tâm khai tổ苦中khai tổ cái harus rajin ke gereja. ở khiến lấy xin đăng Karena dari mimbar ini Jim bị chúng lít tết ada berita sukacita, yêu phân hỉ lọ cái ada berita masa depan. yêu tiền thu cái siêu Itu sebabnya Jim bị lo lia ketika saudara melihat tông luôn chúng chỉ mày con tetanggamu, nhà cái cặp bẹ lim ra familimu nhà cái亲thít yang hidup dalam kegelapan, hết thảy thấy yang âm putus chung asa, nơi phơi sim cái yang rumah tangganya berantakan, kia cái ca thiên nhà nung cao anak-anaknya kacau. kia cái chị nhà nung Mungkin kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan. còn nên những tia ở yang ban nhân cho Berdoalah tàu cao buat mereka. pun kita Minta Tuhan Yesus thọ cả gia jamah hati mereka. mô chu kita wesim Tetapi engkau harus datang kepada mereka. tan hẹn như ở hi kia cái Ajak mereka chèo kita mengenal Tuhan Yesus. lấy shit Beri gia tepuk sư tangan. bỏ xỉu Tapi ada satu rahasia dari cerita ini. dù chỉ cái pi mét thấy lia cái đi còn đâu ấy Yairus dan perempuan pendarahan, dia cái Jairus kali dapat ada mezi dia bukan hanya berdoa. kim mê tan chẳng tàu cao Saudara perhatikan, Yairus itu adalah seorang ahli Taurat. luôn trong thì mày chú chế dia cái Jairus tuổi cao lia cái kinh xét cái nhện Tahu isi firman Tuhan. cao sòng tì phá như cái nhện Tapi perempuan pendarahan yang 12 tahun, tan hệ lia mày chỉ nhện phát hiện xếp nhện này dia belum pernah kenal Tuhan Yesus. ki xịt ti gia su Dia tidak kenal firman Tuhan. ki ti phá nhị Karena 12 tahun dia berupaya berobat sampai bokek. Jim bị tao cái ship nhìn nhận gì cái phiền gì tao mỗi lấy Habis duitnya, cái lùi chiu chiu habis rumahnya, cái bụi ya chiu asetnya habis. cái cá sản ya chiu Tapi dia mendengar berita tan hệ cái thằng tao cái siêu xít bahwa Yesus itu sangat baik, gia su ship phân họ siap menolong, ki hiện nén tao bersedia. đi ơi to lòng Inilah satu-satunya pengharapan. dia chiu hệ giết cái pan mong Itu sebabnya setiap kali saudara berdoa, sở dĩ luôn trong cái gì mày tàu cao chi xí bukan hanya berdoa, mẹ tan chẳng tàu cao tetapi mendesak maju. tan hệ ơi lấy bắt chỉ cái thiên chi Sungguh-sungguh kepada Tuhan. chín chín lấy cái song ti lấy Karena Tuhan tahu di hatimu. Jim bị song ti ti chỉ cái Kau sim datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apa sekedar doa. nhìn giết theo sim lấy tao song ti lấy phép trả ra hanya Saudara harus membuat dia satu-satunya pengharapan. luôn chỉ mày ơi mệt giá su sẽ chỉ cái giết cái pan mong sẽ cái tan ra Makanya Tuhan bilang, kalau engkau berdoa, masuk kamarmu, kunci pintumu. sở dĩ giá su cái phá con như tàu cao lock cái tụ cái đít muốn cái này Berseru kepada Tuhan. tàu cao cả song ti Dua persamaan Yairus dan perempuan pendarahan. dia Jairus gak dicak ingin pat hiat sip nyinya này Yairus tidak melihat profesinya dan jabatannya. dia cái Jairus mau con dia cái chít bùi léo Dia melihat Yesus dan langsung tersungkur. khi con đó giá su ma song quỷ ha hi Perempuan pendarahan itu juga sama, mendesak maju dan tersungkur. dia sip nyinya pat hiat dia mới chỉ nhân yang thiên thiên giá quỷ ha hi Dan tidak ada satu orang pun yang ditolak. có liệu mô nhìn cái mày cái Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, beri tepuk luôn tangan. dùng hiông thì mày phọ xíu bên chung Saya khotbahkan ini berbulan-bulan. ngay còn dia thọ còn nhất có chặt nhất Tepat 1 bulan yang lalu. các cái dịch chặt nhất cái hả danh hảo Tanggal 10 September. ship họ kiểu nhất đấy hả Malam hari ketika saya ke WC. cái lim âm ngay hi thả con này hả Dan saya buang air kecil. ngay xèo phiền Tiba-tiba air seninya itu berwarna pink. xã hả cái xèo phiền to phun set Saya tidak minum jus buah naga. ngay mô xích liung cổ cái jus
Saya bilang, saya kaget. Loh, kenapa? Saya bilang. Nggak Badan tahu, saya sehat seperti ini. ทำไมbệnh nhân ấy ngay xin thị đều liên kiện không ạ? Wah, kenapa? Saya minum air lagi 1 gelas lebih. ทำไม ngay phân xích giúp bê水, Saya tunggu lagi 1 jam. ngay phân tận gì để tiêm chung, Saya pipis lagi. ngay phân xỉu phiền, Airnya bukannya pink, cái bukan pink, pink, tapi merah. mê phun sét, tận Darah yang phun keluar. sét, Darah yang keluar. hết yang chut, Istri saya sudah tidur. ngay cái Dan lọ saya phò nggak mau sợi ganggu. mốc, Saya minum lagi 2 gelas. ngay phân xích liang, phân dìm liang pui, Saya lihat udah waktunya udah hampir setengah 11 malam. ngay còn cái xí kiến ra ship dịch tiệm pan nhau, Dan saya ke WC lagi. ngay जो phân hì lia cái trà con, Dan saya pipis lagi. ngay phân xỉu phiền, Dan yang keluar itu darah. chut giúp hệ hết, Bukan lagi cairan. mê, Bukan cairan. Bukan cairan. Plok, 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 plok. à hết dah, chót dah, Seperti itu. dịch thân thân chut dah, mê hết dia dịch thân thân. Siapa yang tidak gemetar? Hem mày nhìn bởi chun này nyongin. Ya. Tapi saya coba 1 kali lagi, saya tunggu. Saya minum lagi air 2 gelas. Tan hình ngay phân xích cả liang pui phân tận. Dan sudah jam 12 malam. Vì kinh sim gì tiệm am mau. Sekali lagi saya pipis lagi. Kaget, Ternyata Lin. akhir kali lebih banyak lagi. Cả dịch lên ngày phân lọ trà con phân xỉu phiền diu cầu to. Rumah saya dengan rumah sakit cuma 300 meter. Nga cái bộ cả lihat cái di dân chẳng sở yếu si sampak mẹ tắt. Tapi saya ingat kisah yang saya khotbahkan kepada jemaat. Tan hình ngay kỳ tết li cái còn to ngay còn nghèo thỏ còn ngồi lia cái. Saya berpikir, apakah ke rumah sakit? Ngay xiang hay hi Tapi di saya dân. lihat di meja ada perjamuan kudus. Tan hình Ada roti dan anggur. ngay khăn trọ tặng từ dư lia xin chân. Akhirnya saya ambil roti dan anggur. Dân hình ngay kèm lia piang gạt lia xỉu. Saya perkatakan firman Tuhan. Ngay còn chút song ti cái phá. Saya minum roti, makan rotinya, minum anggurnya. Ngay xích lia piang gạt xích lia xỉu. Saya naik ke ranjang. Tapi sebelum naik ke ranjang saya bilang, Tuhan, saya Xong. minta darah ini berhenti. Ngay xong mun xong, tapi ngay mang xong sisi ngay còn chủ gia su lia hiệt ở tiệm. Tapi kita ini manusia, apakah bisa tidur? Tàn hệ chỉ kan nhìn lưỡi hiểu sợi mó. Họ sẽ cái nhìn mệt tiệm. Soimuk. Darahnya berhenti, untung orangnya nggak berhenti. Napasnya pas. Istri saya di sebelah. Saya tidak ganggu dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau polisi kinti ngay mày phát sinh. Pagi-pagi saya ke WC, saya pipis, bening. Cho xin theo ngay trà con, ngay xỉu phiền, xong nhịp xong biasa. Saya cerita ke istri, Ngay còn pun lo poti. kisahnya sudah berlalu, Lia cái cú si có léo. tapi dia gemeter. Tàn hệ cái chun. Ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Tetap harus diperiksa. Cha. Singkat cerita, ke dokter urologi. Dia cái di sen. Diperiksa. Cha. Dia kasih lihat, usia segini kena prostat kemungkinan. Cái con dia nyongin an nyong soi si Kasih bởi lihat. lia Penyakit prostat prostat apa? buat laki-laki. Tự nhiên nắm nhìn. Dia kasih lihat nih, seperti ini, ada yang cancer, ada yang modelnya bengkak, oh macam-macam, ada infeksi dan sebagainya. Nah, dia ju phạt jam ju trùng ju unti mà ju phúc ngàn to. Tapi dia bilang begini, udah, Thành hệ với nhau. kita harus berpikir yang ganas dulu. Hệ mỹ hiểm oxin mà. Kalau ke dokter harus berpikir yang ganas. Supaya jangan kita mikirin yang nggak ganas, tapi yang ganas yang muncul. Jangan, kita pikir yang ganas, kita antisipasi yang ganas. Mày chỉ cần nốt đó dia Ngerinya adalah ada keganasan. mày Tumor atau cancer di prostat. mày chỉ cần nốt dia. Mày Memang sudah berhenti. belum. Udah, saya minum dulu, terusin. Kita harus berpikir yang ganas. Penyakit Mày ganas. Loh. dạ mày chỉ cần nốt dia không phải oxin, cái phải hiện chút oxin, trùng nốt oxin, biến chút mày oxin. Pemeriksaan diagnosa itu harus berpikir yang ganas dulu. Jika dua nốt cái oxin Ya, san, dia kasih saya obat.
cái pun ngày xích gió Tapi dia kasih juga untuk cek laboratorium. ya cái chạy ra đây là labor tiêm Cek keganasannya ini. chạy mi hiểm Pergilah saya. Cek ke laboratorium. thì chạy ya Chạy- anh nói còn là labor Saya tanya, kapan dokter? Ya sekarang, hari ini juga. Cek keganasannya. ngày mình kỳ sĩ cho醫生叫呢下就chạy còn bảo xin mà Apa yang terjadi? Saya ke lab. thì mày phát sinh ra ngay vậy xa liều nè Pagi saya ke lab ya. Besok paginya karena udah keburu tutup. Besok pagi saya ke lab. Sorenya hasilnya keluar. thành công những ngày thì cái xã hạ chủ thấu cái hasil cái lý sự Kalau yang pria-pria tahu namanya cek PSA. Prostat apa tuh ya? Pokoknya itu. nà lại chỉ như năm nhân đầu tiên là các ông tổ leo bật cầm mày ho ngái đụng thì cái thòng bay má cày Angka itu tidak boleh lebih dari 4. ngái kita các một bật mày ho ngái tiền nó tổ Yang dibilang normal adalah di bawah 4. Lebih dari 4 itu curiga. Sudah curiga. Phải. Bahaya. nguy Danger. hiểm chui nguy hiểm ấy Waktu saya terima hasil lab itu, tông ngái chụp vào cái hasil saya adalah hamba Tuhan. ngái hay phụ nhân Tidak suka main kartu. su khắc tủ phải Tidak pernah berjudi. xích tủ Tapi itu saya urut pelan-pelan kayak main judi. tại đây ngái mình phun khói vô Saya mau lihat hasilnya. ngái con kia cái xa xuống đây Walaupun saya pendeta, tapi hati saya deg-degan juga.虽然ngài入牧師，但係我心中都有被尊。 Karena pemeriksaannya cuma satu yang dicek itu adalah PSA. Yang gula darah, triglycerida dan kolesterol tidak diperiksa. Cuma satu. 因為差嘅，即係差嘅差嘅危險男人搏地啊！ Jadi angkanya itu dipirit kayak main kartu. Tidak nunggu di luar. Di Tapi- dalam laboratorium itu, di tempat itu saya terima kertas, saya duduk mundur. 你差嘅喺度騰， Di kursi tunggu laboratorium saya urut banget. 講我啱啱騰， Dan hasilnya dengan baik-baik. Maksimal 4, hasilnya 15,87. 啊，你嘅差出嚟先5,000， Saya khotbahkan pendarahan, saya berdarah. Diizinkan berdarah, saudara. 係根本先練了，Saya pulang. 係人 Istri saya buka pintu. Dia lihat wajah saya, namanya istri. Dia On- sudah lihat 名個安樂 bentuk 破或佢看 bentuk kena dapat kang tahu, dia tahu, dapat sukacita dia tahu. 佢看啱面要入分喜， Saya tidak ngomong pun dia tahu. 我冇講幾多啲， Dari wajahnya agak panjang kayak papaya. 看嘅面有冇加。 Dia nanya tapi dia gemeteran, gimana papi hasilnya? 佢看特別人班人白皮嘅係特差。 Lihat sendiri. Hasilnya 15,8. Hasilnya nih kertasnya. 查出15個碼幾多？ 15,87. 15個碼。 Rupanya dia tidak mau menanggung derita itu sendiri. Dia WA anak-anaknya, cowok-cowok. Anak saya 3 cowok. Dia WA satu-satu. 佢俾 Papi seperti ini. 佢線半嘅嚟心日諗嚟時 Si bungsu dengar begitu, langsung dia nangis di kantor. 掹嚟ทาง度，langsung叫 Anak yang nomor 2 sorenya datang, dia peluk saya, dia nangis. 嘅ทีนี้嚟當條頭佢嚟男藝，langsung叫。 Karena di kertas itu ditulis ganas. 因為呢張字查出安危係咪惡戰？ Anak saya yang sulung, dia langsung cari temannya. Temannya itu punya nenek, itu adalah profesor prostat. 呢一嘅一提嚟到langsung嚟佢到驚langsung佢要窒話嘅題唔知咪題學生係咪係 professor 啊？ Cepat papi, udah gak usah pikir-pikir, ke sana. 冇人當到慢慢去啊，去問佢啊。
Saya dengan sederhana, udah papi akan periksa lagi ke BPJS. Tidak usah pakai BPJS. Yo ai dùng cái BPJS sẵn xía. Takut terlambat. Kiang thật mạnh. Tapi saya berdoa sama Tuhan.但係nghe tổ cầu gạ song ti. Dokter pertama berkata, habisin obat. Thì dịch dạ醫生講啲藥 Habisin saja. xích siêu gì. Singkat cerita saudara, Kiam toàn đấy講. saya ke dokter kedua. Ngay thì nhị dạ醫生. Dokter kedua langsung USG saya. Thì nhị醫生langsung chào. Dia lihat Khi con. ginjalnya bengkak sebelah. Dia cái dao trùng ăn thải. Di dalam ginjal ada batu. Chơi dao tủ du sắc. Di kantong kemih ada 2 batu. Du liang gạ sắc. Anak saya di sampingnya. Nga cái anak saya di pian sa. Dokter bilang untuk bisa memastikan ini kita CT scan. Giọt tôi còn chỉ các phiệu thiện diệu văn chào. Langsung saya masuk ke ruang CT scan. Ngày mai sòng lọ đi dạ ruangan đi dạ chào. Di mesin CT scan, Đi văn chào. saya bilang, Tuhan, Ngày còn sòng tì. tolong buat batu ini hilang. To lòng mẹ dia cái sắc mò hết. Tidak berapa lama hasilnya keluar. Một to kiểu kia cái xuất kia cái hasil. Dokternya ikut hadir di ruang CT scan. Dia giọt di sen lọ dia thì Dia melihat monitor. khi con dia cái thiện si miền này. Sesuatu terjadi. Dịch cái phát sen. Ginjalnya yang bengkak hilang. Dia cái sắc. Dia cái dao trùng ngày mùi không. Batunya hilang. Dia cái sắc mò hết không. Tapi masih ada 2 batu di kantong kemih.但係hắn有兩個sắc. Dia bilang, kok ini ginjalnya bengkaknya hilang, batunya hilang. Dia lihat lagi hasil USG. Kok bisa hilang ya? Dia bingung karena dia bukan orang Kristen. Dia Kristen. Tapi mujizat terjadi. Dia di sen siêu bingung. Tapi dia sắc về mò hết兩giác. Nhưng mà gọi cái mê xin Kitô thú. Tapi saya ingat dokter yang pertama berkata, obat diteruskan, setelah obat habis cek PSA-nya lagi. 但係我記得第二日醫生講咧，藥蝕超嘅，分開咗。 Dokter kedua bilang MRI. 第二藥都講你門先練 Tapi MSI 咪， saya tidak mau. Saya lebih mau mengandalkan Tuhan. 我只靠上帝。 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat. 佢兩日我問要嚟支持， Sebelum saya berangkat kemari, 我問要嚟你支持， saya harus memastikan PSA saya. 我去票田我嘅 Ya, saya ingat hari Rabu. 拜三， Rabu saya ke medical check up. 拜三我去嘅餐， Jumat saya ke Singkawang. 拜五我嚟新橋陽， Rabu sore dapat hasilnya. 拜三當朝達到嘅利息， Tegang lagi. 去到被專被驚啊！ Ketika saya dapat hasilnya, 佢哋我達到嘅下次嚟 saya 講， lihat pelan-pelan juga. 我看哇！ Dan hasilnya sama seperti apa yang saya perkatakan selama 1 bulan. Saya bilang, Tuhan, PSA-nya itu harus 3. Harus 3 angkanya, karena harus di bawah 4. 又海都錯嗱， Kita berseru kepada Tuhan. 你橋上帝， Setiap pagi saya bangun. 每週是嘅行， Jam 12 malam saya bangun. 12點暗嘅行， Jam 4 saya bangun. 4點嘅行， Pagi saya bangun lagi. 撞喺要行， Tidur nggak tahu jam berapa pokoknya. 睡冇啲多點， Dan hasilnya 3,05. 嘅計利息3,05，海間 Yuk bangkit berdiri. 行嘅，kata Tyson mau thằng trên này mình muốn xin lên nó cọ xa đi mà, Jadi saya khotbahkan ini ngay còn dia cái thỏ, tentang perempuan pendarahan còn dia phát hiện đấy, terjadi. phát sinh, Tapi saya tidak mengharapkan但係我冇 pengalaman anak Jairus dia cái giấy rút sẽ kinh nghiệm, tidak usah terjadi.冇phát sinh, Karena dia keburu mati. nhưng bị cái gì, Walaupun dibangkitkan. xây dựng cái tình Paham, hòn saudara? ấy. Saya nggak mau mati dulu baru dibangkitkan. Ngày mày sinh sĩ là con mẹ họ ngày mày Cukup ya pengalaman ini. Beri theo kemuliaan buat nói Tuhan. kinh nghiệm họ chịu con dòng thì Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. cầm chia chú Engkau terlalu baik. 20 họ Engkau terlalu ajaib. 20 Apapun masalah anak-anakmu, hay mà cái Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. song thì Kalau ada yang sakit, yêu bật hiện ấy kalau ada yang putus asa, yêu phải xin mày kalau ada rumah tangga dalam persoalan yang berat, ca thiên yêu chung ngày mình thi anak-anak dalam hal mengalami masalah pekerjaan yang berat, kia cái chuyện yêu chung ngày mình thi Tuhan
上帝 Hari ini aku datang kepadamu. kini ngai lai nyam thiên Aku berseru kepada Tuhan. ngai khiêu nhi Tolonglah aku. bong chỉ ngai Aku mau menjadikan Tuhan. ngai ơi song ti Tuhan Yesus. giá su Satu-satunya su pengharapan hình nga cái dan tempat pertolongan. nga cái Dan cứu Tuhan pasti menolong. song ti giết Kami akan terus berseru. ngai tiêm xe Kami akan terus datang mendesak kepada ngai Tuhan. tiêm lấy bên song Sampai Tuhan Yesus từ giá su kita menjawab doa-doa kami. tập trình ngai Dan cái tổ Tuhan song ti pasti menjawab giết thiên dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. phải giá su kita Haleluya. Haleluya Amin. Amen พอเสียวเป็นสุยาสูน่าโอเคที่การทอดต่อจันเฮที่การได้คันปอกอ Kinh hà si kian chỉ cái lối pun phung hiền thiếu chỉ mồi phung hiền nhịp lối xin phung tù hì săn phui chi si thiếu chỉ mồi phung hiền nhịp tròn xiong tù hì chơi bồi mũi cài hạ ca chi phối mũiจะไปliệu xì điểm trang nhân sau nhân chi phối mũiจะไปliệu liệu điểm bàn âm theo chỉ các xin thong yêu lượng linh chi phối li bay nhệt thì nhị thon cứu điểm thì nhị thon liệu điểm âm theo song ti chỗ phụ thầy chơi ca ฮาเลลูยาพอเสียวเป็นสองตีไงต้องเซ็นลงสงแต่ต่อสองตีเก็บโฟกเห็นต้องเจียวน่าจะท่านสิการลัดสิการเดินแต่แล้วเซ็นฟงสิการจุนสิการไก่ฟุงเหียนสิการจุนปีหอสิการขี้ห้องไรสิการอะไรขี้ห้องไงสิการใช้ได้ต่อเก่า主耶穌感謝一個恩典，感謝一個幫助嘅都，一個喜歡何定嘅都，見到嘅都感謝透過呢個奉獻，呢個奉獻嘅親像在耶穌基督嘅名嚟做主嘅工作出嚟嘅，見到即刻到嚟結束呢個慈會。上帝，奇妙上帝，奇妙上帝，好少本家奇妙嘅上帝，唔是只佢哋是家嘅上帝，全能嘅上帝。感謝你做咗天大呢個慈悲，從頭到尾，隆重嘅得到一個恩典，得到一個福，我學晒咧得到新嘅力量，不平晒咧得到身體恢復咗你得到福。見家啲當嘅都係準嘅相信，前年要祝福嘅都嘅路途，兄弟姊妹們，即刻送小嘅行嚟。即刻嘅慈悲到你輩子，即刻嚟轉上帝嘅平安快樂充滿到自己心中。主耶穌錫切家嘅死復活，為了每則相信其實得到永遠嘅生命。前年唔是離開個兄弟姊妹，時常一個同在，但是個係特善。在耶穌基督嘅名，即刻感恩，即刻禱告，即刻切切嚟講，阿門。那拖咗你。